Kalong shisha ka jingsa jingkan mau bat ka jingkemen ka bakrau ya ki bange jong ka Balang Presbyterian Plasha. Hadin baklala banjam yu Mawmer ba arpsan snem karta haga jinglong mensim jong ka Balang. Kane ka Balang ka de ka Balang ka bahap hapo ka jingpe jingkmi jong ka Balang kemi kata ka Balang Presbyterian Diwan hakipor balaleng. Da ka jingkerku blay try kanrat. Menta ka ne ka Balang ka long ka Balang ka bapura bat kaladap arpusan snem karta kata ya ka jingsdang jong kane ka Balang ka de naudu snem khat khandai spa khandai pusan kum kadak sa jingken mau ya ka jingjam jong Mawmer uba arpusan snem karta u Reverend SDN Teron u moderator ka Ribhoy Synod Presbyterian ula pliyo umot sa jingken mau ha ka jingya don rangkat u Reverend JM Nongplu u pastor in charge ka Balang Plasha u temen basan Norju Rongpej Utemen basan Rolin Makri lembat ki banget ka Balang Presbyterian najan bat na jengai. Kajinge Kristen kanang su thia bagdo jaka ha ni kasnom nangling penyaso jong mansingbe u nihon klen u korsin kro u royal be u komak i lembat kayin makasan kakandai spa ng kusan lembat kayin makasan kakandai spa ng kusan lembat kiwe ya kinela hoya sto sa kabalang jiwan. Kau sama kendai spak nakupar milsing makri
lem bat kajim bat kat to katne ki basong snom ha ka snom rong skom bamanta ki lasdang no ya ka chit ka tulbul hamne lam ka jin ka tir bat kajin ai bor na ka balang ni jiwan ka jin perlong ya ka tulbul balang lam ka jin tre sitom umon singge rangkat bat kajin tre lam bat ka balang jiwan lala kanam rolam susu yang Muslim sa gajing Kristen. Namar bagi Kristen kilangan roy, bagi Kristen kilangan gol. Kabalang iwan haus nem khaknais pa nukra. Laibe bagi tuno yang Kristen. Yang Kristen hak ada kasino kun kebun balang Plasha. Hak kepor balang tu yang kebun balang. Kajingkan video kalau kulai mot. Bat kiyim Kristen kidon baro katsau pilih. Nama kajing roy yang Kristen kapal kasnan sakulipat kabalang iwan kum kabalang kini kalau deh kan ulung perat balang mo ia akan berkumpul. Bat kan komen ia akan ekakam saga distrik 60 Matai. Bantu perat balang no ya yaka kun balatun ya perat balang Plasha hak aku beri ne hak nes tak kena pulai bagi NW masing bagi terlepasan J masing kasihan dia hak por batung yaka perat balang kalau cis pa light pun lumut bat kijing Kristen kidon kajingan Kristen kilong aku pilih kajing tung ke balang bapura kum katenat balang Plasha kelanang roy ya kajingan Kristen kijing Kristen bat kajing lah kan kersian ya kakam jong ke balang kabalang diwon kum ke balang ini kelas jong deh kalau ide ban ai balang pura no ya kan balang Plasha lamha ya kan datang dari proses di Presbyterian dalam distrik Balang Makan bat kari proses di Presbyterian kebalang mulai pak dari usau yang muncul bantu balang pura no ya kan balang Plasha kapes di dalam itu sedang tapi urusan tidak lapang balik pun ya kabaran Presbyterian Plasha pun telah tunda pada jutung ya kabaran Presbyterian Plasha sekitar Januari saya tak menerusan kajian beliau apa kapor balang kilo ars pak lainur bat kajian dan diinstruksikan kilo lain kuning pilih kilo kita menunggu domba balang kilo Sharman Matar Limbe, Secretary Matar Monsimbe, Finance Secretary Matar Dibor Injiba, Treasurer Matar Josi Inji. Nikam Syarai Balang, Nadu Palasdam Kejunglong Kunhun, Hatu Bang Kabalang Kanjo, yang Nikam Syarai Jong Kabalang. Jong Kabalang. Jom barang diwan, pun barang kini, kalau sim yang kecil kle, dan sumar yang Kristen, dan kalau hak yang mencerai, jom kan, kalau barang hadir kejinglong, balang bapura, nah itu kan mengenai paknya Kristen, kamsian balak banjir yang mencerai bapura, jom kan. Nama kejinglong padon, minum tre, di balak banjir yang menekam, dekat hatu, Islam hajar lai. Kata ada perkembangan hajar lain, malah yang kecil non sarai, kebanyakan koke. Nado pelatung malam, lama kecil aibor, dan nonton makan tersebut, bat diramba di bawah negara di long rakyat mesin, teman SS mesin, bat mesin Trevor Mangu.
Diramba Plasha Jir pun penembasan menempuh Jong Balang dengan penembasan rolling mati, penembasan mansing be, penembasan nerju rompe, penembasan jola play, dan penembasan rolling be. Nak ini Plasha Jir, nak stem order. Next pun penembasan rolling mati, penembasan mansing be, dan penembasan rolling be. Maka jika seperti itu kepada Balang Jowe, hak dari Artway Februari 2007. Kalau penembasan mansing rompe, jika seperti Presbyterian kepada Balang Umsaken, hak dari Artway Februari 2007. Kalau penembasan jola kling, maka jika seperti itu kepada hak Balang Umsaken, hak dari Februari 2007. Apa ini kini snem. Kendai pak cina kita ada karai, kata Balang tempat dan dia bertemu sarai. Juga dari distrik Mawmer dari Plasha yang diklik dan kota yang dibuat Balang dan Sumar yang mereka Balang. Bahkan bacine teman masan dion, teman masan elang dion, teman masan LS Gandhi dion, teman masan Doktor Jesi dion, teman masan Gandhi Balang Usokar. Teman masan PS Dikar Balang Umsokar, teman masan Ekobutram Balang Jerman. Di pasar Isya sudah semua yang dikalah ke Balang. Namun belakang satu berita kilom, rakyat dia sudah duduk. Adilai Pak Merkusan alias Siko, rakyat kita sadap, alias Khadwi, alias Khatar, rakyat kita Muslim, alias Khatar, alias Khalai, rakyat Kerante alias Kuala Lumpur, bakal kerja mengkulu kendai aku. Namun ini tidak perlu kiri orang bah. Nah kepada diwan, pun masalah bioskin, masalah royal train, masalah Drimson Assembly, masalah Oras Khandai, masalah Jain Khandai. Kalau don't look at that, I Muslim, kepada baru kepada Plasha. Kan Allah bangkit. Apa kini aku snem Balang kalau belum terjadi dekat dengan Balang Indonesia. Kini aku belum di Indonesia. Aku lain di Sumbar, kerana no sendai penjo, no lagi. Dekat distrik no sendiri lah. Belum berapa, belum penembasan Doktor Jesi penembasan MLU. Tapi rambak Plasha Jir pun dikau di Balang, belum mata mansing be, mata dibau ini, mata rolling mati, mata rolling be, mata view be,